abantu aba ne bamwe hari abo abo gavumenti yabinjire ombishara okod nkukusharamo okubagita kabakoramo ebigombe bitarimo na bimwe kandi rizoba babakwatiraho na million 5 amukuru ogwaye kwa bebemeza bitarimo na bamwe na munonga ba district ya Rwampara zongere kubahwera omukora project zitarazimo na zimwe batakagaruka mbishara kizire gukora mu myanya nkeya bujaga micro catchment twakora ihoho twakora nyakatugunda twakora na nyakayikara imyanya y'igi kushangwa muri ndija nangu n'imyanya mwe eko extending kazo muri ntungamo kanyamukana hamwe na za kibari tubasikora yo kandi nabo twabasupportinga mukureba ngo barwo mbisharara batandikaho projects zindi tukozero mu muhango okubahereza na mizgarwe icunda kurwo mu nsozi twayombeka tanks twa repairinga imyanya y'ibirete twombeka mu gabions kureba ngo imyanya y'igi yagaruka mu buteka nkuko yabirerumwe ubakari million 5 ezibatongera izoba za gita zindi sente zirengere o million 9 ezakosibwe okumara emyaka erengero muri 5 obakumba shumisa okora project zarazimwe na zimwe insi egaruka mu butonde bwayo inzira z'ubwire bwayo buri kimwe mu bwire bwacu uko byona bye bisisikaire aho abantu kushishe bisharribi tuteka ngo senteze zitwabaha nizakora mu muhango bakore projects nko kuri sembuzi nko kuhinge biro mu shozi izatembukire bagire icyo babasa kuye mu kihango kukirogumiza muno bayita ibisharara nyincakari ukashanga ubutonde bwense bwahweraho kimwe na climate yakengingera kimwe n'inzura zabura insi kandi byabirunga patrine no kurinde bisharara tugerezeho nka Rwampara abo kuba yese bisharara birume bisisikire konka twinemu tukozire kibakweta restoration ningo garuzaho ibisharara turi nko mu 70% kandi nebiceberoho bikirisisikire nabyo tuzakubikora hatu abantu basa kurwana kazakibari tukagarraho amateme kandi ni mwaba buseri n'ijya twatagane turebwe ngo amateme gakorra hamwe rero ihangari turi yagarukaho ubuteka bwagarukaho ensi yabonera yagaruka kuko yabireye omugande ebicweka na munongebyo ebiherire na kampi y'empunji ya Rwamwanje bishire ekiro kibyuhangwa abebemeze bakose umugishogo okusime bitongore bitarimo na bimwe ebya government n'ebitari bya government okurugayo okureba ngo bagarre by'ubuhangwa omuteka twino kubereka ngo nambwe no bucupa no bivera ebitwine tubasa kubikora mu mirimo endije no basa kureba twinemu ebyengaro art and craft bibo babirukira mu bivera obibo babirukira mu bideya bikuzire nyakazi tuna konsumu kidogo kuliko konsumu nyingi itatusaidia kwa hivi itatusaidia tena kwa kulinda mazingira tunapita kwa community tunawafundisha jinsi hawatakiwa kubaki hivyo wanatakiwa nao kujifunza nini wanaweza kufanya ili kupiga chakula NGO ezikubani zikore bizikora nitubasimu kandi shubasima no kutekanize mu college mukachita mu minyeto aba bana bishomero aho kubana bagira waba noyenda mwese etunguke nushomesa abana cyo nishaba abantu betu begombora yagwizi na kamwe ndetse twariza hamwe toyongere kutamani okugira ngo byo buhangwa twabirinda twakora namani twayebasa kwetungura no kwebesaho bayezese bicupa nebivero kubirundanisa hamwe bakabyosa bakabijanza muna mushenyi nebindi bakabyihama amatafari agakombeka amajugitu ebinebindi byakorerwa agomborora yantuno mu district ya Kamwenje umukoro gutebekanisibwe abekitongore ekirikurra ebya centromet y'empunji omurwamwanje amukorogo abatura bahebwa entundu barazo konja kwejunisa okora emirimo etari emwe n'emwe ko kurebera emisharuro yabo bit bijuke ubutashisha by'ubuhangwa abwa TV West ni Senyomo Gideon na Anthony Twine.